ayishomero hariho abashomesa bangahe abari ya government kandi berahe nambwe nyo ntekateka imwe twino murumo gwo kuza kukwera abantu binje nyumoko itwa bari yo mukanisa tuye abantu bo muhendo ebintu bitukutunga nebintu byo muhendo nambweno mwe barimo bayeferezo bwire bwanyu mukeja to kubasa guma nkokodi tumukubasa guma nkokumbire muri hari hentanso hine kimukamara hangaru kuza gukora umagaraganyu no makaganyu kandi no kubakozesa mukagenda mukakora ibintu birungi kandi mukane byana ebikurgamo ekanisa n'ekintu cyo muhendo umuntu uri kuzandise kanisa uri kuzanira mu kanisa tinkumwetegereza uburungi bwo kumanya rahanga no bwo kutangaza obushorongo 12 kandi nayoherezenwa kubebembera zababinga omumesho ganyu nangwa n'abagabe babiri babamori tibarabingirwe za rurara zanyu n'amataganyu so hariho ayibatarakozise nebyo kurwanisa onka mukamarahanga akabebembera mukamarahanga ayetekatekere kutwebembera no kutwasa no kutubasa yaba ari yarubaju rwitu tinora atubasa. We are going to be equipped and our church will be different. We are going to be empowered and our homes will be different. May God help us and use us. This is what Joshua is about. Na Habakkuk ground ejo ataka shiransongeriye yabe nagamba imwe mukareba ebye bitwara biremu mukamarahanga ko yabarwanirire agamahanga gakagine barahanga bago tugaraba yambere twabasa kubatera twabasa kubasingura abo kugera ruhango hurire mwene bibyona mukabireba konka ata muheru ni mwenda kucwa muki hariho kucwamu amuheru no yenda kugenda naki nabahensi eyimutarahendekire nendembo ezimutarumbekire mwazituramo kandi na hati ni murya amzabibu nemzeituni eyimutarabire simarhanga abo kuba atworireje omukanisa yatwebemberaje kandi nahakire nuwe katuzamshorongeri eyinabagambira nahabwecho because background yitu abanza niye kureteke nahabwecho ekizibu bana babojo baliyo muzapuru bana babojo baliyo mu Arsenal na Manchester kweniyo baliyo mu kutera zara abana babishi bari nkahe baliyo mu kanisa baliyo mu leadership baliyo buno mbigombe ubundi baliyo nibabengesa Misiri naro mukamarahanga twere kandi ibintu bihindukire nyonye nkanye no bujurizi bakankuza
omukikuru wanje akankuza kanyine banyanyazi ntakumanya mirimeje yokukora ibintu byo kuteeka manya kubiha hata abana bitu tuyino kubegesa tugezeho nibaza kubonabona kunagire bungereza kushoma nkabonabona uko otariho mwene abaganda bine ka story kabo kanjabaranjabara ubwo nasa kukamanya namanya binjogo njabara toli nsanzo muko omuzimu gukija omwana tibaramworire je umukwegemera omwishiki yashwerwa kuyashwirwe yahikayo yarimwa kuteka yarimwa mbwene yayetanye na omuzimu gwija gwagumana gumuyamba mbwene yagumana gweshongora njabara toli nsanzo muko omuko atarishanga manya kazimu kariyaho kariyo nikakore mukore mbwene nanye kunabire ndi bungereza kunabire nzagura abo kuba bungereza wazagura inkoko ekifiche inkoko nizibasa kubanka pound zishatu izo nizo seringi nkazinga inkomu twaragumene 12 or something nkagumene chweka konka kandi wazagura inkoko ebichweka byenkoko nkabitano ebitatekere nabyo nibigure sente nizo zimu icho wachikwasa ekifichimwe ekikuba kisikirekere kiriyo mu chome kikwetororaje nikigure sente gumwe necweka kandi nenkoko eyo kuza kwetekera ebicweka nkabitano nabyo nibigure sente nizo zimu mbwena hati ngo niwoche habure niwokoreki so hati zaho hati natandikirankaya mbwene nanyeza kutandika kwega okuba kuteka ngenda ndete nkoko ngireta obundi nyijana inyanya bw'obutunguru obundi ndeta obutunguru nyebwango hariyo ebyo kusikisa kabona tuyino kwegesa abana emirimo byona bege byona abo kubanyesya tokumanya ikirabe mwisho mukazi wawe yagerenda ya katwere wherever possible anyway nahabwecho hati mutine mukama mumuhereze omumazima mutari kuryarya kandi mwihireho kimwe okay kandi mwihireho kimwe muhereze mukama omumazima mutari kuryarya kandi mwihireho kimwe baruhanga abo bashwenkurimwe babire bahereza seriyo mugera Frati no muri Misiri muhereze mukama bamwe muri bo bakahereza baruhanga abandi bakarema bayihagura barga fellowship mbwenu yabehanangiriza mwarebe bimukama rahanga yabakorire ebirunje byabakorire obyo kutangaza byabakorire mbwenu kiriya harimwe amuherwaho naza kubateisa muhereze mukama rahanga wanyu kandi muyihireho kimwe baruhanga abo bashenkurimwe babire bahereza seriyo mugera Frati no muri Misiri muhereze mukama muyihireho kimwe baruhanga abo bashwenkurimwe babire bahereza nangwe mirundi minjo bundi kunkureba abantu abagarikire ombyo bwa stani ombachwezi muri biha kindema kwetegereza kinteganisa jana ntukonka hitwe n'abashoborokirwe n'abashomere n'abatwire bareba mukama anabariyo muri inkore na kigezi mazima ntuza kujaguze myaka 9 ya revival umwako ugu muri kigezi oguru kwija muri inkore nehitwe hakira mu abantu buzima bakubasa kugira kanzo w'umufumu buzima gereki yankora muri inkore yitu na kigezi mazima kikabire kibasika kuzomba chwezi nari bachwezi bashop nari kuzomura bishaka hona mazima ahitu kureba abantu abamanyire mukama ijo ngiro mu kicweka kimwe cha isingiro nashanga yo mushawo mukiga ine myaka nka 9 no mukazi we ine myaka nka 9 na mukaga baba rokore abatandikire kanisa nangwa neha mwana chaplain kanisa neheria kuri abitwataya yiro mukayabo kuri
Lyamiyonga bisho lyamiyonga nomanya heri oragihurireho lyamiyongo kwe umuntu uko kashanga y'umushaho mu kigamyaka akajango nito twayombekere kanisa yo kubanza nito oreba umushijo kwa rukusha nango akambuza ntati iwe ukashoma kibina ki nti ushomereho akagaruka mu kimwana niwo kiri muto tarashomere ko nkaka kosamwa akagambo ko ruzungu nikahi inakagambo ko ruzungu tikanda ko kakiye akakiho wa Yesu konka wareba umushijo emitwaro 9 emyaka 9 omukazi we emyaka 9 a good turn deserves another mwena konokiya mwene ukako kukashanga lyamiyonga owo mufumu nokiya owo mufumu nokiya ngwe good turn deserves another bishu bantu mubunuzo buri omukanisa omukumanya rahanga nkambuza nti mweni uragire mu mbafumu abafumu nabetegereza mweni shito mazima abamanyire rahanga abamwetegereze abari omukanisa tubasa kweshanga umbafumu nikibasika kandi nikibasika tushabe munonga mukama kitarbaho tongere kumanya mukama tongere kumuhereza baruhanga bo bashenkurite babire baramya tubareke abo kuba turebera abantu ino musheja w'imyaka igana rugere ku ntaya ira ku ntasi yo bugenyi bamuretero mu motoka ya parking ayijana atahamu myaka igana tine no mukwatirire ngambuza bishiwe mushawe ukabo asota aganje umbegambo tindabire mu kopi tinkanywa gamaru bakwihamba ngutindabire mu kopi nico kigambe kiyakoze umbigambo bye tibiyanje byo ebyo tibiyanje ngutindabire emyaka igana best man we nawe emyaka igana kashari hari na president akija amukoro yagushikaho ebyo no basa wabori umufumu wabori umucecezi wabori umwishwa wabori marwa wabori umushambani nikibasika nikigumire bantu tongere kumanya mukama ngenda nimpendera bash abashe kuri imwe babire bahereza seriyo mugera frat kandi kumurabe ne mugerangu ni kibi okuhereza mukama banyuma yo kurebyo ninkaroya ariko bari yo mukoti nahozo mushango nakora submission mahura pointage mbwena muheru conclusion ati we no basakora conclusion etine kakwate na body hati we nerugashi hati wareba points ezo kubaza ekikubasis ekitwebembi ekitubasis kanda muheru waja ngo ebyo naruhura konka kandi kanjendera ono tebekine no basakuba nkogo musija ogo unani mbagambira wo mukasheshi uwo mukazi wari kwenda kumusigaho habwo kuba musija na umukazi nakurebera narebera abana na business nagirebera nakibyona nayemera amarwa gawe nayemera nja yawe kano garuka no ija no mubara mu busha ikibasika conclusion ya of the matter ne conclusion ni wono gereba ngo really ishimire kuba mu kintu ekindi abo ko umwana cyari yo at least the kantungo busingi tunangwa no bunavurugamo kastabana mbareberire nibamanya nibetegereza tibaregera ngo nye nabo akabasigaho kandi bire hari mu bwenge really hari mu bwenge mukama twere ebintu byashoba tushabo kusasirwa tushemize tine umuntu marika no buyakuba bishop no mukazi wanje tibukubura kwije hari ubukushanga ebintu nibishoba nango bumwe hari ubukushanga n'ebintu byabateganisa bitari ibintu by'amani nabasa kuboryaho ubundi mbe muri umuganira murigera mukoro jengo bitu nomanya nanka ohuriye kigambe cyagambere agambere kinaneke deno nijaje nyo kampurire ki
rero mutere mpaka nomanya ngo cyo ncurugaho butandu twerinde mbwe shako kana kantu kacha kare katugere ngo mwatshara mukuza kugire iki kuza kugire itakere mwagora nti nyowe ndebiri itakarunji omucheremire katugere ngo itakarunji omundi nabasa kureba abo kubati twine preferences zukushana koranoria ndebire yakanya karunji ninyenda ohishe mwakantu akatukagure ati wocheza oreba hikari oreba akande chiti cyabacho mbwe nawo nokora chiwe waboriwe omusheja nawaja ngo atuza bishi kambuza imwe mu biganira ho nkebyo nari no ugura no ija no ha information ogu yabisisha yagira ngo ni information emwe abamweni bagishereka no ruhotaro nguna information abamweni bakora ki bantu mwe mukore n'abashikazi banyu mukoze n'abakazi banyu abo kuba hari hizo barumwe kanjiro bank omusitani backup myaka yakare kanyine manager yanyeta yangira ngo bishop norebo mukazi oriya namureba omushija wafire omutumbi guri bekeriyha ntikonka esente zezeriya tuzine tutukazuma abo kuba taruho sigeni cyayaje iyo mukazi ntiso hati omberagiro twino kwija ebino kuza kuruzo wa auditor general beshe babaze babiko mutumbi derazi kweje omukitindisa nti nabwecho nurufu nibabasa no kumuziko mu mbirere ko sente tubakaza accessing bantu mwe koragane n'abakazi banyu mubesige wenshi kwaho butandu omukazi ubwo uta exposinga na wakamanya kugira ko yakubasa kora nariki akemereza heka nobota nkogo wundi gamba akatenda mukazi we kora nakache konki eventually akija yamutamwe mu business yagumana akora atwarugire yo kwakizire kandi yamuje ngo oshitami unanyunga abantu ukora kumwe nekintu kirungi abacyara bitu nabo tubatemuka confidence umucyara wawe mutemuka confidence tubabarenka abantu abatukubasa kwatanisa nabo ombushwero butukombe kamaka nabana bitu tubahike hihi tubahabure umuhando gushikire hariho umuntu omwe nabo kabiri nagiza ho kunyehabuzaho twaze tuta umushija wanje arahad amwa abana kandi ikintu cy'abana nikiraba nisa munonga nimbashaba mukama abashurure kumwa kubasa kucyanduringa konka basically God is love, so let's exercise love konke bimwe abandi baza kwijana babigamba abineza topics ezo kandi cyekuzo mu details but at least nahabwe cyo hati mutine mukama mumuhereze omazima mutarukuriyarya kandi muhireho kimwe baruhanga bubashe kurimwe babiri baramya kandi kumurabe no mugerango ni kibi okuhereza mukama erizoba mutorane omurahereze yaba baruhanga abo bashoye kurimwe babiri bahereza seri yo mugera nari baruhanga baba mori abo mutwiro munsi yabo konkanyo we neka yanje netwija kuguma ntereza mukama haleluya konkanyo we neka yanje Yoshua yashoberwa yajangwa tinyowe okurugero mbi agambo haruguru yona nebindebire n'obujurizi no kumukamara hanganye bembire ekinayetegereze ekinashoboro kirwe niza kuhereza mukama Yohana 1 John 1 naja ekitwarebere ekitwakwasireho nico turu kubagambira experiential learning echecho ecyatukorire niwe nikikorra habwe nkiti kikorra myaka 30 mbushwere nico kimbasisi kugumanisha meza kubikushoba
ushemeza ugarukana na mugenzi wawe mwombeka eka deni mubona no korora abana ekitoro bi nitwe nibyanga ubundi biba very difficult, but one of the big things I encourage is communication. No bakuba bana bawe obesiye hihi, very important. Utakaja ngo umushije umukaye nago mari umushije umukaye omwana wa mushika hihi by the way nakugambera buri kimwe cyo takushereka konka abana bito bakukira ni batushereka abo kuba ni batutina tubakwenda batuhike hihi mwerinde cyo abantu bagaruka muni bagira bati ekirungi munonga nikikabure itokwimura mukama tukehongera barahanga abandi nkabasi bwakini twe kutwakugaruka mutityo ebe turashomese bwe byona mukama rahanga tubitamutima bigende bize kutwera kombe kama kagetu bigende bize kutwera kuza kushomesa abandi abitwasigayo abo kuba nitwe twebembeza bari aha tukeke ahakuba mukama rahanga wetu nuwe yatwihero mu Misiri nabatatenkuri twe omunju y'obuhuku akakora ebyo kureberaho ebyo ebikuru kandi akaturinda mu muhanda gwona no mbantu bona eyitwarabire mukama niwe yakubasa kwija hariho abandi bingi abakubire barya nembabazi no kureba ngo orya kandi nembabazi zo kureba ngo ebyo kuza kwerwamu nebintu byamani byo muhendo ebiri kuza kuombeka bikombeke kayawe kandi bikombeka ne kanisa ya Kristo. Nyowene kayanje nitwereza mukama nyowene kayanje nitwerezoha nyowene kayanje nitwereza mukama nyoni manya kora sizonka tinkarengaho kugira ngo uze kureterere cyeshongoro ngo naho ninye nyowene kayanje nitwerezoha nyone kayanje twehireyo kerezoha mukama nimbashaba nimwe mweherezeyo kereza mukama nimbashaba omishomeje itwaza kutunga umbagambi abamukama rahanga kuza kukozesa nyino bwesije ngubuzima nikiza kwata mitima yitu nyino bwesije ngutokuza kuguma nkokuri nkori yo mweshongoze naho uri kugera ngutindija kuguma nkokundi tindija kumanko kundi mukama wanje Yesu yabari hamwe nanjye tindija kumanko kundi. Haleluya, amen. Katishabe mukama rahanga ubushoborozi bwona ntwenda kusima abo bigambe byo n'injiri yo kubura yitwa kurre bigambo byawo byo ryo no tabura kandi tushabango tusasire abo kuba bumwe tabire keta amezi buzire twakora ibitutashimire kora kandi no muri itwe habura mwakarungi kona konka mukama tushabango obe ni watuozi yokatweza tureke kuramya barahanga abandi ababamori abamamisiri ababakanani kandi abiturukumanyango tibine muhoho tubakwera tubakwongeraho kandi kona teine value mugasho uguruho otwere tukore birungi tureke kuruha ukore birungi tukore ebishemire birayombeka makageitu birayombeke ebyaro byo witwe kanisa zo witu tubase kuba cyo kureberaho kirungi kandi kubiragume byashoba otwozi otweze tugaruko mu mbabazawe kandi amuherwa byona twebemberwa mani gawe n'ubushobozi bwawe kandi tubase kwane byana ebirugumaho osimwe ohabwe kitinisa Kristo kama wetu. Amen. Kute tendereza Yesu Yesu mwana gwandiga Yesu musa igunazi zizane baza
omwizina lya tate moyo kwera niguraho omutongore. Amina. Niguria yachira. Haleluya. Haleluya. Echo nchimanyisa ngwe bikuza kwizina byamani. Amina. Haleluya. Mukama witu Yesu asimu. Hariho muze muhango gundebire. Omuntu kakweza kubura yacu mitengiri y'abakonka. Abantu bona batagatabaza harataza hondi izo atandika kusoborera ibyo ribi yagamba. Hata abantu bona bagarwayo mbwe nyowe. Tingwiza kongera hawo. Katumetura hariya nyoneka yanje nza kwerezo. Katerera hango mu ngaro nakaro ko kusemerwa. Rahanga wita simo munonga. Kandi tugareke twebazo murebereza ruhango kumukozesa akatubaza kutukomora ntanda kandi no kutwiceza kwiguraho officially workshop page nacho tumutirira umungaro munonga. Haleluya. Turiyo tugendera towards lunch owishe mu Obed nonchereza ninkwetera president na Elezar Max kari president weitu oije Elezar Max zawe haza turukugenderera kuja kuhendera icyekeji no kuzalanji. My Lord Bishop, the Provincial Fathers Union President, the Assistant Secretary, Ankole Diocese, the Assistant Treasurer, the Assistant Mission, Ankole Diocese, the Archdeacons, the Clergy, Fathers Union members present. Praise God. These are remarks I'm making on this important day because it is the first of its own kind and my first since I was elected a president. Greetings. Fatherly Christian greetings to you all. Today, the 5th May, the year of our Lord, 2025. You are all welcome to this long-awaited fall men's workshop. Our beloved Bishop, you are particularly welcome to this workshop because you gave us the grace to organize it and fix the days on which it is taking place today. I request the rest of us to clap and appreciate him. The Dean has already said that we don't repeat, but this is not repetition because it is written. Fathers Union started in 1989 at All Saints Church here in Ankole Diocese. That is the reference. It started at All Saints Church. Reverend Canon William Gaddafa, blessed by Right Reverend Amos Vetungura, the Bishop of Ankole at that time, graced it that it starts at All Saints Church. The first coordinator was Reverend Paul Musime. I'm glad he is here. This is something I got from the net. The second coordinator was Reverend Pade Karugaba.
I don't know where he's around. The third and current coordinator is Mr. not Mrs. is Mr. Tebendeza na Commander Fred, and he's present with us. The idea had been borrowed from Mukono Diocese. This is what we find on the net as in terms of history. Fathers Union is a fellowship of married men and in the Church of Uganda. There was coordination at the diocesan level, like there was no coordination at the diocesan level like Mothers Union is. In 2015, Right Reverend Right Reverend Associate Professor Sheldon Fred Mwesigwa, the Bishop of Ankole Diocese, established Fathers Union Coordinator's Office to coordinate Fathers Union activities. Therefore, let's appreciate him for that vision. Our vision is Christ-centered families led by model Christian men. So my idea is that we are all Christ-centered men. Christ-centered men, and we are supposed to be role models to our families and to the rest in our villages. Ninjwanzi ya mwori nyankore kugira ngo twena tutambure hamwe ubundi akaba ataro kugenda nito. So teka ngo amakagitu gashoboye kwebemberwa gakareberwa je kugira oku Yesu yatwegesize. Mission statement: to promote prosperous family life by equipping men with knowledge and skills to offer leadership based on Christian values. Okureba ngu amakagitu gabaho gagira obuteka gabaje gagire sente gagire bikora omu makagitu kandi turi kugenderera nyegesa enkristayo. My Lord Bishop, these are achievements so far we have registered. My Lord Bishop, through your office, the following activities have been achieved. Mbwenu hati kuligera yarenye mete yabireho Bishop akatweta twaje mu cathedral kandi twaronda president cyakahire ninyo uri kugamba mwebare kundonda kandi mwebare. Ekindi tukakwatanisa na Bishop kugira ngo tumanyise diocese yona nensi yona ngo ogumwaka n'umwaka gw'abashisha na n'umwana w'umwojo kandi Bishop yatwebembera twatambura twarugaha twagenda twazo mu town twayereka abantu bona tweta marching for launching the men's year
and the boy child. So tukatambura twamanyisa abantu bona ngo guno mwaka gw'abashija na no mwana w'omwosho kandi yatambura nitwe no yabira twebembire yaturetaje twagaruka twahikaha omwebazyo twashuma twaza acishaye cyambara high school abaho finals zompira ogwabene kugenda misho kugira organized kandi abasingire batware chikopo necho nacyo tukiterero mu ngaro kugira mission department erikwebemberwa mishana witu tutambwire omudayosisi turi kugamba abintu by'abantu bakuru abashija n'abakazi kandi turi kwegesa abashija uko bararebere amagara gawo kandi nanaga family zawo kandi echo chona kibire supported by the bishop's office na kwete mutero mu ngaro tutungire talk shows aha radio revival radio na TV kandi abakukira kubireba nanga bakurikiriza ebintu ebyo tubintu bigamba bikwatire n'amagara gitu nk'abashija n'abana na family nabo icozo talk shows beziyamba abantu binji kufokasingaje bakamanya okuturatwaza amagara gitu na family zitu tugizire planning meetings my lord bishop tukatekaho a team ya executive yanje idukora nayo mwemerere akobondi bakaba takwamanya executive ayimo ri mwemerere John executive eri kushyira ku meeting aburukanya kure iki turayongereho twakore iki twongereyo iki kandi tukageraho n'indi group twageta think tank yo organizing emito yitu tukaro kutwakore ibintu bikagenda misho aba members ba think tank nimwe mwemerere babarebe so abo nabantu abako organizinga emito yitu tukaronde cyo gukora diocese yitu n'abashija ekindi tukatunga retreat ya executive kandi retreat yeje tukajya tweherere nk'abashija executive turoko twashitama hamwe tukeorganizing ito tweka kandi tukagaruka tukaroko twaorganizinga abashija batahibitu kurenga twarebera amakagituki na mwenu eche kiturumwe yizoba kikatandikira mu retreat eje itwagizire executive eje retreat tukagitwara kabari akwakora kukikorera omuka ondijo atoroka agaruka omuka ondijo atananye nehemba ayiruka ngatoro so tukarugaha twagenda twaza kabari twazo mu hoteli twashitama twatise bitayentisa twabimara twaheja twagaruka we bari bishop kutwikiriza gukora ico nyowe na coordinator my lord bishop tuketwa aha province kuparticipating ashinangachi kuza omukintu cyaye kuri okukora constitution insha ya fathers union eketa hawo itagira constitution nabwo echo tukazayo I'm happy the provincial president ariaha no yabira twebembire ejo constitution ikakorwa kandi roho nka fathers union ankore diocese twigwiraho bank account yo kuteka amasente z'abashisha tizikizire konka isitukurundana tutekaho nawe ejo abamembers ba fathers union manyengo ekitorekerire ni cyango abo mu rumogo twigwira account yo kuteka hesente eziragumenza urundano abwemerwa ya fathers union yo cha plans nanga shitorekeriro mbero byo misho bwayima ya workshop page nturebo misho kugira ibyo akora ka fathers union nawe echo ba members imwe bisha heri zoba ebiragambwa aha decision zezera akorwa aha ntwenda ngo mbero byo misho tubito mu practice nanga shitu tubi implementing bitugirira mu gasho ejo no one of the future plans that we have ntwenda kiriga diocese aha itwa kukorera izoba kizabusaba dikoni kizaburisa
kizahari mbwenu turiyo tugezaho kugira ngo tugire bitwakora birebuke muri bya Fathers Union kimwari ebyo ntwenda kugira ecyoma cyo kusa ebichori na nobu meeting station aze cyomecho kuri direct tuganira think tank yitu twina amashemero mingi agatandikirwe kanisa nagone gasiba nigayirukana gatoro kunigagure obuhunga gaguraki obundi nibarisa abana obuhunga omazire omwako mustowa kandi abana n'abana bitu ngwe tujya kutwakugira ecyomecho tukachewe embekera kikabe cyoma cyamani kikaso obuhunga tukasapurayinga amashemero gitu abana bakaryo obuhunga ubwo murembe obutamazire myako mustowa bakashemererwa nito tukagira iki twakoraho akuba ni business nito kabashija tubatatandika project income generating so nikimwa bintu bituri kwenda gukora icya kabiri ntwenda ngo Fathers Union thinkitaka kutwagire kureba ibintu ebiryomo twashanga ngo ariho abana bingi bakubonabona umwana naruga kasese warigibanda aruga kabare aje kushomera Mbarara University deraza kurondaho kurara habura agenda yeshanga ariho mukafunda koko na waje uriyo muzira rukuza rukuronda mutabana wabona ari muhara wawe oburaho kugira ki aho kumwi mwentu tekateka kuturaheze cyoma kandi tutandike hostelo yo kuraza abana kawo hateje hostelo twagitandika abana nibararamu nibashashure sente kandi niba project yitu Fathers Union twagaba turiye bashija tureberera abana bitu tucecho mbenu itakaru twarambwire no kurambura aho kutechoma nanguna ukuta hostel nangwe echo kibuzire nakasente nabwo echo butwatu kirya herizo bananyakare nacyo tukiganireho turebe kituru kubasa gukora ekindi twine plan yo kugira prayer breakfast obwiro bwingi abashija bashekuro bwenge barahamwe kandi mbagira ngo omushija naguho mukanwa ka mutahiwe kandi ngo ku bishop yamara kutwegesa twino ko abantu bo murembe abari kushaba ruhanga abari ku depending on God ngwe tukateka ngo tugireho annual prayer breakfast
aniyo prayer breakfast tuwe no twaronchingire byona ebitukuba tuine kukora mu mwaka tugite ko mwaka gwane gutandika then turonching activities zituzona esiturukwenda kukora mu mwaka then bishop as a blessing then nito tuzakire tuzikore so mu mwaka by end of the year tuje kuhereza report nabwo icyo kiryo mu plan tukatureba kukikora umwaka ngutandika cyabasika bo kuburubwire my lord bishop it can come anytime it is welcome challenges eki ni kigamaro na president wetu wa province tukachenjinga Fathers Union logo hasa abantu bagaba baguzire emyenda ya Fathers Union nyingi kandi nawaza kureba habingi tukijuire Fathers Union logo eyakare so abantu bingi baguma nayo kandi n'ekya kabiri abantu abari kuguza emyenda ya Fathers Union tubayenda ngo baferwe emyenda yibaye bagusire so kwa rukuza yokwenda kutungisha omwenda gwa Fathers Union bakutungira gwa kahi ogwakare so ne big challenge imwe abija halenda ngo nkigambeho mukimanye ngo logo ya Fathers Union ekahinduka kandi kuyahindukire tuyeteraga koresa the current one Asia etari enkuru kutuguma mu nkuru tuzaguma turebe kaba takahinduireho kandi nanjye nakigenderera izoba nizanjuire nkuru abo kwenda ngo tugire ki tubyetegereze mwene munywano wanje hajuire Asia ejo yemera nienda ngutumanye ngo rogo kahinduka abanywani banje abine Asia mwemeraho abantu bazirebe korende kugura utakagaruka yo kugura nkuru mwazireba abanywani banje ubundi twaturiya ranchi turiya bureka muzirebe murebe umutano guruho n'umuhango rogo kahinduka kitakagaruka kuzagura ki enkuru ojire nkuru katondori kayo ine nkuru aha mwenu area around munonga echango cha white hagati wewe uranzeje kuri akwani to kunwenye mantu batu bareba echango cha white kiri hagati nkimanisa ngo ejo nensia kandi waza kureba ngo kwera hasaideji echa white shuruho kandi abashitamyo kwa binyi mwena tumwene cha white mwene mwine rogo enkuru mugezeho murebe ngo mwaza kugura mwagure Asia leno tuwabantu bo murembe na no musharaba no muhango kandi gwine F na U on either side etindi Fathers Union tegizire visibility shinango kumanywa munonga omukanisa na communities abo kugira ngo twina activities nyingi ziturukora mu makanisa gitu nkaba Fathers Union members kandi kuturukugira St. Peter's Day obwiro bwingi tujukora silently every activities is building up towards that day then abantu bakamanya nguturiyo tugenderera kuhikachi St. Peter's Day kandi omukwezo kwa hwire Mothers Union ekaronchinga Mary's Day mwenu kutandikana neji sanejeji turiyo Mary's Days haro celebrating Mary's Day so niye nangu hati kuturarugaha twaza kukomero bya St. Peter's at least tuteho kuronchinga ki St. Peter's Day then tutandika activities zikwatirine na St. Peter's Days kandi tugire kitwakora
omakanisa gitu kugira ngo n'abantu bamanye ngo Fathers Union eroho akuba patron witu at least in St. Peter. And this is a challenge. The clergy haven't grasped the notion that there is Fathers Union as well as Mothers Union in the church. Abarisa bitu, my Lord Bishop, kari ni chigamba bariyaha, abinyi ni bamanya, yes, haro Mothers Union. Kandi bari recognizing a head wa Mothers Union in every church. Koka kuchikuika head wa Fathers Union, no shambutana. Ejo nukomprete itungire kurgoma kanisa. Ba chairmen ba Fathers Union are not recognized in the public and in the church. No shall given her honorful. Konkoma urayimukaho atitunoho chairman wa Fathers Union, wa Mothers Union. Ayegwa mparo Fathers Union nankahi harubashu. So tuenda kushaba ngo kando shanga 90% ya kiraje muri y'amashishi even ni mukizana 90% konkani mwebwa kugamba Fathers Union mugamba ari Mothers Union yo ni nyenda kubashaba yeah nyenda kubashaba ngo muri recognizing a Fathers Union nubwera amanyongo ero kandi ino mugasho omu makanisa gani. Of course nyenango echo ntachitura omunonga konka abahure echo ne kintu kimushemerere kureba mukikiriza ngo to promoting omushisha ohabwiro kandi kora abariho ariche amano mukanisa yawe muhereze kitinisa ekimushemerere. Ekindi abashisha they find it very easy to support Mothers Union as opposed to their own activities. What are mukoro gwa Mothers Union abashisha nibijabe hire yo kusupporting abakazi barete mishenga bareta everything abashisha byona tugira ki tubigura kati ka St. Peter's Day no kushoma tebakugira ki tebakushoma mwene hati yagira ngo tuwati provide ngira abakazi bitu kanshitwe mama jango mushije nogira ki no bwetera tebakuputera kurira kizo bari yawo kajonjobera ukareba hansi ukabura program hati no horo kuza kugira ngo oryo mushije no kuja kugira ngo oryo mushije. So let us stand up and be counted as men. Twemerenka bashija batumanye ngo turonka bashija supporting izo baryitu ndene bitu bigendo misho. Actually kateje program yitu gamba eyo kutaho meeting station nachi tukashitama itobabire bariho twataho nesete abamwe twaziherize nka committee abo kwenda kora nka example. So kutukuba twagambire ngo haro contribution towards the project of the Fathers Union. Mweyo nebya diocese atecho kanje mutabe cha diocese kansha kanisa yawe woyine yoki oyine hoki wa kanisa yawe no kora yoki oyine ki. So nyenda kuba challenginga ngo nkabashija twemerere tukore imirimo ye kanisa nka Fathers Union turebuke mu Fathers Union omu makanisa gitu erimu kandi erebeka. Ekindi my Lord Bishop whereas women are welcome the idea of Christian women in the church, men don't seem to welcome it, to welcome the idea of Christian men. Abashija abututinaha
abatukuja abakuye bare Christian men nango ni itotweka akuba Christian women arimo abakazi abagisirwe n'abatakizire ki n'abagisirwe koka kuchikari to abashisha twagira ngo tube Christian men obundi tukanyurana nabari abatakizire tinor kwenda ngo abe called a Christian man nanga shom omushijo mu Kristayo ningira ngo my Lord Bishop echeche tunecho kushoborwaje kandi cyo tukakitandika tukakitamwa amani nicyo kirije kuyambe kanisa kunyurira abakizire ki abakibusire tukabareto mu kanisa. Conclusion. My Lord Bishop, allow me to appreciate you for giving a positive note to this workshop and for blessing it with your presence. We were kuja my Lord Bishop okuba okwawono ko muhendo kandi watutandikiraje ebu watugambira already ne pointing iturukuza turi expectant ngu workshop kweji neza kutereza ebitutantwenda ngu tutware nyuma twegese batahe bitu nebyo mwe bari munonga kumpurikiriza mukama simu. Tukote tendereza Yesu Yesu ori mwana gwandega omusa gunazeza nebaza omurokozi izina Obed Mpwerirwe kandi treasurer wa Fathers Union umureberezi tata ubare kutwikiriza igi conference kabaho kandi chair witu Fathers Union president webare mwenyo na leta makuru marungi umureberezi kandi aga makuru marungi nagaranki mbweno umureberezi nani ngushaba ngo tushabire rero tutwara abashije abo bashendekerezo bebe mbere rero tuze kurya ranki mwebare munonga. twaza kushaba mukamara hango bushoborozi bwona twakusima abo tutandikiraje mukashishe n'ekigambo cyawe kandi na nebigambe bibi ya chairman tushango mukama obhasere byone byagambwa mu kishenjomo twahurira herizo mugisha base kwija kwa nebyana birungi tubase kwija kusharura kandi tuyongere kore birungi tutakaroha kandi izina ryawe rwumuze mu ruhimbiswa kandi rahabwe ikitinisa na sessions zizarakuratebo yongera kuba hamwe nitwe chamshana giherezo mu kishate zamana gombera nago moyo Kristo kama witu. Lunch tuzakugitungira hitwa tungira chai aba